the stars in the sky. Now I count the ones in your eyes. I used to think that my paradise was somewhere waiting on the other side, but you take me higher than I've been, laying hands on my skin. It's true, nothing compares to you. So tell me why, what good is life if we're all just waiting to dance in the sky? I'm already there, here in your eyes. We climb the gates every time that your eyes found us to me. I rest in peace. They say it's better, but how could that be if everyone had a love like us? They write, what good is life if we're all just waiting to dance in the sky? I'm already there, here in your eyes. We climb the gates every time that your eyes Yang masih selalu merasa Silviana menit di 30. Lagi sisa ucapan di Jimmy Picture ya. How could that be if everyone had a love like us? They would've Wasit sangat direct kami from DJB. Yang masih selalu melaksanakan Rifania 01. Lagi selalu Amis Arimi. Malam ini Sesal Misaki Laiswi. Hidup ini keras kawan, gak kerja gak makan. Spesial Dinda PK. Lagi 5 Januari 79. Everybody from DJB Victoria. Wasit itu bersama Mr. Arif. Malam ini sisa. Lagi sampai sertifikat kami. Everybody Aceh Maestro. Higa.
coming from DJ Bim. Flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. Lagi Cila 17, Kafirullah 15. So we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Mana sudah Miss Intan Putri? Miss Emily coming from DJ Sujud Victoria. Yang masih berasal dari Rian Fani. Ucapan Zal Acing Maestro from DJB Mr. Castello. And that shit is for them. Man, that shit is for them. Man, that shit is for them. Man, that shit is for them. Picking up the mic to a point, picking up the mic. Acing Maestro Aris 97. Dirty bit. Dirty bit. 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 Picking up the mic, pick, 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 Dirty bit. pick, 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 pick. Dirty bit. 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 Dirty bit. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Lagi sekali sama Richard 79. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are Once again Victoria TPC Biswas Wenakale. Man, that shit is for them. Yang masih berkesan sahabat Yolan Api. That shit is for them. Lagi pada saya Yolan Api from DJ Bim Victoria. Man, that shit is for them. Lagi-lagi DJ Winda Purnama Rifania 01. Gas lagi. That I always running in that gun in that. In that gun in that. Kafirullah 15. In that gun in that. In that gun in that. I know best.
girlfriend DJB. Lagi mulai saya Mr. Tato Padang Mr. B. Lagi sesama kesal onyok jika sang penyebab. Urang Minang koma saya. Ala pasti gagal. Castelo. Lagi Dela Chania. I know good. I know good. Malam ini sesami bedan. Wasi sama kesabayu putra kau ni. If you with it, make some noise. Malam ini happy enjoy. TikToker DJ Bim. Salam spesial Victoria Club. With it, make some noise. Make some noise. Make some noise. If you with it, make some noise. Urang sungai dari Manjuabana. Nampak dari dua kare. Kironyo Luna. Op, apa tuh? Yogi Saputra. Lagi masa onyok ciga. Lasa kisah Miska Pirola. Orang Kota Bina. Lagi Yogi Saputra Kaswa. Rifania 01. If you with it, make some noise. Wasit berkelahi gacet. If you with it, make some noise. Make some noise. Make some noise. If you with it, if you with it, Udah hanya anak fotokopinya dia. Tapi kalau soal skincare, dia bisa udah fotokopi.
kamu, tapi aku bisa tulus seperti ibumu. Black Mama 03. Lagi semua Samika Jackswa. Yang pasti solo punya bos. Mana sudah Bayu Putra? Tara Hade. Apapun kata dia, yang penting kita bahagia. Spesial Bayu Tara Hade. Mana servis Selamet? Yang pasti ya, Duri punya nih. Bayu Putra, Tara Hade. Gas lagi Onyong Ciga.
tuh. Sudahlah buruk, masih puluh. Marasai wajib. Onyok ciga. Lagi-lagi Bayu Putra. Lagi merasa misi lah 17. Siapa lagi kalau bukan Gavirola? Indah bapinku. Adek, cinta tak selamanya indah deh. Black Mamba 03. Bayu Putra. Lagi malam ini selesai Rifania 01. Lagi melesat unjuk singa sang penyembuh hati. Ali Bong, Gaspa, Spesial, Andri Sugande. Malotoy. Aku tak tahu kenapa aku mencintaimu. Hanya satu yang aku tahu. Aku bahagia sangat bersamamu. Spesial anggota MS23 Babang Safri, Janda Bilang Pasia, From Victoria Glass. Gas lagi Rifania 01. Thank you.
Lagi sebelum terdapat Papi Royal, pasangan Miss Sasa from Mr. Capai. Wish you all the best from DJB. Zona lain Palaminan dan Bakar Black Mama 03
menjadi bintang. Tak banyak inginku, jangan kau ulangi menyakiti aku sesuka kelakuanmu. Bukan manusia yang tidak berpikir. Yang masih berkesan lo Yunisa Abi, Bukan itu padaku. TikToker. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Jika cinta dia. Dan salah balua kawan. Victoria. Lagi-lagi Bayu Putra Gaswal. Yang masih melalui Bos Bayu Putra everybody. Sultan Muda Ilham Esi. Mana suara letik tangguh Ilham Esi. Jujurlah padaku, tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Satu kali Ilham Esi, dua kali Ilham Esi, pasukan leting tangguh. Uing Gading, pemberian 02. Tembak. Jalan ke bukit, pulangnya lapar. Baru sedikit, masa udah babar. Sebesar Mr. Farid. Wakabus Walili yang masuk berai, ajar terus. Sebesar Andri Ahdani. Lagi gimana ini Mr. Dayu 132 Bayu Putra. Victoria. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang cinta. Lagi gimana sedang onyok jingga from Dayu 132. Kau gadisku yang Lagu ini sisal Bayu Putra Tara Hadi tersang. sini. Di sini ada aku yang sayang aku. Abdul Nasution. Walau ku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya. Namun ku Walau ku tahu dirimu mendua, tak kita bang. jangan kau menolak cintaku. Jangan kau lakukan hatiku. Ku kan selalu saja menunggu. Ku jadi
Spesial kesayangan Bima AB. Kita susah gak ada yang nolong. Kita senang malah dibilang sombong. Bimba Bamba. Susah kerja mengubah. Ini parah nih. Salam Dopek 82. Dumai punya. Shucks, Eka Febrian. Lagu ini sisal Bayu Putra yang pasti from DJ Bim. Lagu lagi tempat kasih Victoria. Next song Ersan 5. Bucky Lane. Dikira travel dan kiriku mulai selalu ku tebel. Masuk kali telepon Asri 12. Bayi mendaki ke Gunung Merapi, tiba di puncak di Pantai Aceh. Kok urang tua dia merestui Saudara Yu Haji Kito Barale Mr. Fare.
tidak jalan. Ambillah dia kau, baca tuh. Takutnya janji Mobilku tak sebagus mobil pacarmu. Mobil kami mengingatkan masa lalumu. Goyang untuk ke sana.